Yes, inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV nongeye kubaha ikaze makuru yo muri iki gitondo. Reka nizere ko meze neza kandi mwaramutse neza. Ikaze makuru yo kuri wa gatanu, rero turi ku wa gatanu ni tariki 17 Mata muri uyu mwaka wa 2025. Reka mwese rero ambifurize kugira umunsi mwiza. Twinjiye muri aya makuru rero twihuse, ni munyemerere mbabwire ko aya makuru tugiye kuyanzikira makuru atandukanye avugwa hirya no hino. Reka aya makuru munyemerere tuze kuyanzikira muri inkuru ivuga ko Perezida Kagame na Perezida Neva w'u Burundi bongeye guhura imbona nkubone. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Shiti bakunzi ba Ibendera TV kandi muraza kunyemerera mbabwire muri aya makuru yuko ibyu Rwanda na Mozambique bikomeje kuzamo kidobya. Turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye muri aya makuru kandi muraza kunyemerera tuze kwerekeza Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruke kuri inkuru ivuga yuko umusirikare wa leta ya Kongo FARDC yarashe akica umumotari, abaturage bakarakara bagatwika imodoka y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Muraza kandi kunyemerera muri aya makuru tuze kwerekeza muri inkuru ivuga yuko umuhanda wa route Bunia, no kuvuga umuhanda wa Baraka Fizi, abaturage barinubira amafaranga bakwa ku ngufu kuri bariyeri zirenga 10 wazarendo zamaze gushyiraho. Kugeza ubu abaturage bakaba bazamuye umwuka wo ku rwego rwo hejuru abinubira ibingibi. Muri aya makuru kandi muraza kunyemerera tuze kugaruka mu myigaragambyo ikomeye cyane. Ni imyigaragambyo yabereye Lubumbashi. Umujinya waganishije ku myigaragambyo ikomeye muri Lubumbashi. Byagenze gute? Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye turebera hamwe uko ibintu abyifashe. Shiti bakunzi bacu mudukurikira makuru atandukanye hano ku Ibendera TV, rero ngizo ingingo z'ingenzi tugiye kwinjiramo muri aya makuru yo muri iki gitondo. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Reka rero mbabwire yuko tugiye kubigenza gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke dutangira aya makuru ku buryo burambuye. Nge nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Alright, nongeye kubaha ikaze rero mwese aho mudukurikiye muherereye. Nizere ko mwagize ijoro ryiza, nanaboneraho kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Abagiye mu kazi, mbere yo kujya mu kazi nimunyemerere mbanze mbagezeho amakuru arimo kuvugwa hirya no hino, hanyuma andeka nta no kubatindira duhite twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru nimunyemerere tuyanzikire muri ingingo ivuga yuko Perezida Kagame w'u Rwanda na Perezida Ndayishimiye Evariste bongeye guhurira mu gihugu ni muri Congo Brazzaville. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 16 Mata muri uyu mwaka yahaye ikiganza mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Bongera guhura kandi bongera kuramukanya nyuma y'igihe kinini cyari gishize. Abakuru b'ibihugu byombi bahuriye kuri Stade de la Concorde iherereye mu mujyi wa Kintere ni muri Congo Brazzaville, aho abari bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso. Ubwo abakuru b'ibihugu bombi bari bitabiriye ibi birori barimo bajya gusezera kuri Perezida Sassou Nguesso, Perezida Kagame yagiye akurikiranye na Ndayishimiye. Amashusho ya televiziyo y'igihugu cya Congo yerekana abakuru b'ibihugu bombi bahana ikiganza ubwo abari bahuye, ariko
ariko byamaze umwanya muto cyane ndetse bigaragara ko batigeze banavugana byinshi uretse wenda kuba haba hari indamukanyo umwe yabwiye undi n'undi akamwikiriza. Perezida Kagame na Ndayishimiye bakanye ikiganza mu gihe hashize igihe kinini umubano w'u Rwanda n'u Burundi warazambye. Ahanini ibi biterwa n'ibirego Gitega ikunze ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi ikunze kuvuga hanini bitewe n'ibirego Gitega ikunze gushinja Kigali. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi amaze imyaka 2 yibasira u Rwanda ashinja ko rufite umugambi wo gutera igihugu cye rubinyujije mu mutwe wa Red Tabara, avuga ko rushyigikiye gusa u Rwanda inshuro nyinshi rwakunze gutera utwatsi ibyo birego. Umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi watumye muri Mutarama mu mwaka wa 2024 abaturanyi bo mu majyepfo bafunga imipaka yose yo ku butaka ibahuza n'u Rwanda. Umwuka ukomeje kuba mubi ahanini bitewe n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zirwanamo ku ruhande rwa Kinshasa ihanganye n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 zifatanyije n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Muri Gashyantare muri uyu mwaka ubwo Perezida Kagame yatangizaga inama ya 20 y'umushyikirano yavuze ko ubusanzwe u Rwanda n'u Burundi bifatwa nk'ibihugu by'abavandimwe, gusa Burundi bukaba bwarahisemo kubyirengagiza bugacudika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ubundi uko nari mbizi Abanyarwanda n'Abarundi ubundi ni impanga, ariko Abarundi bo bahisemo kuvuga ngo oya, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'Abanyekongo, nta kibazo mfitanye nabyo. Niba umuntu ahitamo uwo avukana nawe cyangwa uwo abana nawe w'impanga, ibyo ntacyo nabikorera, njyewe ndabyemera. Yakomeje avuga ko ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ntabwo ari ibanga kuko ubwabo ngo barabyivugira, abayobozi b'ibyo bihugu ngo nta kintu gishya yahimbye. Akaba ari imvugo ya Perezida Kagame. Umukuru w'igihugu Perezida Kagame mu kiganiro aheruka kugirana na Jeune Afrique bwo yabajijwe iby'umubano w'u Rwanda n'u Burundi asubiza asaba abantu gutuza. Ngibyo ngayo, reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV dukomeje n'aya makuru. Iby'ingingo tubivemo ahubwo dukomereze mu yindi ngingo nayo ikomeye cyane. Ubu tuvugana iby'u Rwanda na Mozambique birasa naho byajemo ikibazo. Umubano hagati ya Mozambique n'u Rwanda biravugwa ko watangiye kuzamo agatotsi nyuma yuko kiriya gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika kinaniwe kwishyura amafaranga agenewe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda zirimo. U Rwanda rufite ingabo muri Mozambique kuva muri Nyakanga mu mwaka wa 2021 ndetse guverinoma yarwo yemeza ko muri iki gihe abasirikare bari muri kiriya gihugu barenga 5,000. Africa Intelligence ivuga ko kuri ubu amafaranga leta ya Maputo ibereyemo ziriya ngabo yamaze kugera kuri miliyoni 22 z'amadolari, n'amafaranga angana n'umwaka wose w'ubukererwe bwo kwishyura hashingiwe ku masezerano bivugwa ko leta ya Mozambique yagiranye na RDF. Na amasezerano ateganya ko Maputo igomba kujya yishyura abarirwa muri miliyoni 2 buri kwezi, mu gihe kuva mu mwaka wa 2021 ingabo z'u Rwanda zikoresha byibura amafaranga ari hagati ya miliyoni 10 na 20 buri kwezi.
Africa Intelligence ivuga ko amafaranga leta ya Mozambique ibereyemo ingabo z'u Rwanda no muri 2024 ubwo kiriya gihugu cyari kikiyobowe na Philippe Nyusi yarariho, gusa imyenda ikaba itari yarakageze ku rwego iriho muri iki gihe. Bivugwa ko perezida mushya wa Mozambique Daniel Chapo nyuma yuko yaramaze kugera ku butegetsi muri Mutarama muri uyu mwaka yategetse ko kwishyura byongera gutangira hagati muri uwo mwaka, gusa bikarangira bidakozwe. Mu mpamvu zatumye umwenda Mozambique ibereyemo ingabo z'u Rwanda ukura, amakuru avuga ko karimo kuba Mozambique yugarijwe n'ikibazo cyo kubura amafaranga. Iki gihugu kuri ubu gifite umwenda ungana hafi ya n'umwenda ungana hafi ya 71% by'umusaruro mbumbe wacyo. Ikindi, amafaranga aturuka mu misoro kinjiza hafi ya yose akaba akoreshwa mu kwishyura abakozi ba leta n'ibindi bikorwa byayo. Ibi byiyongeraho kuba bukungu buzamuka gake, dore ko mu myaka ishize bwazamutseho hafi 2% gusa. Ikindi, imishinga yo gucukura gaze muri Mozambique ikaba itaratangira gutanga inyungu ifatika. Amakuru avuga ko indi mpamvu ari amafaranga yabuze ari uko mu ishyaka Frelimo riri ku butegetsi hari ubwumvikane buke hagati y'abashyigikiye n'abarwanya ko ingabo z'u Rwanda ziguma muri Cabo Delgado. Bivugwa ko bamwe mu bayobozi ba Frelimo abatifuza ko ingabo z'amahanga ziguma muri Mozambique igihe kirekire, mu gihe ikindi gice kibona ko ingabo za Mozambique zidashoboye gufata inshingano z'umutekano, bityo bakabona ko RDF ari ingenzi cyane kuko hatariho umutekano uhagije nta mushinga n'umwe washoboka. Kuri ubu amakuru avuga ko ibigo bifite imishinga yo gucukura gaze muri Mozambique nka Total Energy na Exxon Mobil biri gushyira igitutu gikomeye ku butegetsi bwa Perezida Daniel Chapo kugira ngo yemere ko ingabo z'u Rwanda ziguma muri Mozambique kugeza byibura hagati ya 2029 na 2030. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassador Olivier Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ukwezi gushize yateguje ko u Rwanda rushobora gucyura ingabo zarwo ziri muri Cabo Delgado mu gihe haba habuze amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa byazo muri iriya ntara. Byari nyuma yuko hari hamaze kumenyekana amakuru yuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushobora guhagarika inkunga ya miliyoni 20 z'amayero wageneraga ibikorwa bya RDF muri Mozambique. Ibintu rero bikaba bikomeje gufata indi sura ikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twebwe turi gukubita tubangura dise twinjira mu yindi ngingo. Ni munyemerere twerekeze Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mabwire ko umusirikare yishe umumotari y'abaturage bararakara batwika imodoka y'igisirikare cya leta ya Kongo mu murwa mukuru Kinshasa mu gace ka Makara ku muhanda wa Rengesa. Hadutse umwuka mubi n'imvururu zikomeye nyuma yuko umusirikare wa FARDC arashe ku bamotari babiri, umwe agahita apfa agatakariza ubuzima ahangaha. Ibi ni byabaye ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 16 Mata muri uyu mwaka, ubwo umusirikare wari mu kazi eko guherekeza no kuvuga escort yarasaga ku bamotari, umwe agapfiraho undi agakomereka bikomeye cyane mu mutwe agahita ajyanwa kwa muganga igitaraganya. Urupfu rw'uyu mumotari rwahise rutera uburakari bukomeye mu baturage, bahita bigaragambya, bamwe batwika imodoka ya gisirikare abandi bafunga umuhanda bituma urujyano ruza ruhagarara burundu muri ako gace. Ababibonye bavuga ko umuhanda wa Rengesa wahise uhinduka nk'uwatatswe cyangwa se nk'uwatawe na modoka cyangwa amapikipiki byari biri kuhanyura. Abaturage bari bafite ubwoba n'umujinya mwinshi. Iyi nkuru yongeye kuzamura impaka ku myitwarire ya bamwe mu basirikare
cyane cyane ku ikoreshwa n'intwaro mu buryo bushobora gushyira ubuzima bw'abasivile mu kaga. Abasesenguzi bagaragaza ko ibi bishobora kurushaho kugabanya icyizere abaturage bafitiye inzego z'umutekano cyane cyane mu mijyi minini nka Kinshasa. Kugeza ubu inzego z'umutekano zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane neza uko byagenze ndetse hafatwe ingamba zikwiye kandi zo kugira ngo bitazongera kugaruka ukundi. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Niba amaze kugera hano ndakwibutsa unkorere like, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Niba hari bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV uze kunkorera subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Shiti bakunzi bacu rero turakomeje muri aya makuru, ni munyemerere tuyerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Baraka ku muhanda Baraka Fizi. Abaturage barinubira amafaranga bakwa ku ngufu kuri bariyeri zirenga 10 Wazalendo zashyizeho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku muhanda wuza Baraka na Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa ikibazo gikomeye cy'imitwaro iremereye ku baturage, aho bariyeri zirenga 10 zashyizweho n'abarwanyi ba Wazalendo zikomeje guhungabanya umutekano muri ibi bice. Amakuru aturuka muri ako gace aragaragaza ko kuri buri bariyeri abaturage n'abagenzi basabwa gutanga amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 by'amafaranga ya Kongo kugira ngo bemererwe gukomeza urugendo rwabo. Abaturage bavuga ko iyi misoro itemewe ibaremereye cyane kuko bayishyura inshuro nyinshi ku rugendo rumwe gusa, bigatuma ubuzima bwabo burushaho guhenda. Abatwara abagenzi n'ibicuruzwa bavuga ko batagishobora gukora neza kuko amafaranga basabwa ku nzira arenga inyungu bakura mu kazi kabo, ibintu bavuga ko bibashyira mu gihombo gikomeye. Hari abavuga ko n'ingabo za leta nazo zigaragara kuri zimwe muri izo bariyeri, ibintu bituma abaturage barushaho kwibaza ku mikorere y'inzego z'umutekano n'uruhare rwazo muri iki kibazo. Ibi byatumye ubucuruzi n'ingendo bigorana cyane muri aka gace kuko abacuruzi benshi bahisemo kudacuruza cyangwa bagahitamo kuzamura ibiciro by'ibicuruzwa kugira ngo bishyure ayo mafaranga basabwa mu nzira, bityo rero ibi bigateza igihombo ku baturage. Abasesenguzi baravuga ko ibi bikorwa by'imisoro itemewe kandi iremereye bishobora kurushaho guteza ubukene mu baturage ndetse bigakoma mu nkokora iterambere ry'akarere. Iki kibazo kije kiyongera ku bindi bibazo by'umutekano muke n'imirwano yoraho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje gushyira abaturage mu buzima bugoye cyane. Kugeza ubu abaturage basaba ubuyobozi gufata ingamba zihutirwa zo gukuraho izi bariyeri no kurengera abaturage bakomeje gusakurwa mu buryo butaziguye. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko hano turi ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano ndagusaba ngo unkorere like, nubikora uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV nuze kugenda utankoreye subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Shiti bakunzi bacu rero, ni munyemerere mbabwire yuko aya makuru noneho tuyerekeje muri Lubumbashi. Kugeza ubu n'ibiki biri kuvugwa Lubumbashi, aha naho ndagira ngo twerekezeyo dore yuko ibintu byamaze gukomera no gufata indi sura yo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu muri aka gace umujinya waganishije ku myigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga. Urujya n'uruza rwahagaze burundu ku muhanda wa Kasenga nyuma y'imyigaragambyo y'abatwara umucanga bigaragambije kubera imisoro bavuga ko irenze urugero abarimo kwakwa. Amakuru agaragaza ko ku wa gatatu tariki 15 Mata muri uyu mwaka abatwara umucanga bafunze uyu muhanda w'ingenzi bashyiraho inzitizi zitandukanye bituma imodoka zitabasha
kongera kuhanyura. Abigaragambyaga bavuga ko barambiwe imisoro myinshi n'ibikorwa bavuga ko ari akarengane bakorerwa n'abashinzwe kugenzura uyu muhanda, bakavuga ko bibaremereye cyane mu kazi kabo ka buri munsi, bakavuga kandi ko bibateza igihombo gikomeye cyane. Bashimangira ko amafaranga basabwa kwishyura yiyongereye cyane ku buryo akazi kabo katakibahesha inyungu, ahubwo ngo kabashyira mu gihombo, ibintu bivuga ko bidashobora gukomeza kwihanganirwa. Iyi myigaragambyo yahise ihungabanya ubuzima bw'umujyi, aho imodoka nyinshi zabuze aho zinyura, ubucuruzi burahagarara ndetse n'abaturage bagorwa no kugera aho bajyaga. Abigaragambyaga basabye ubuyobozi bw'intara guhita bugira icyo bukora, cyane cyane kugabanya imisoro no guhagarika ibyo bita akarengane kugira ngo basubire mu kazi kabo ka buri munsi mu buryo busanzwe kandi basubire no kurekura cyangwa se gufungura uyu muhanda. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ni munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe, hanyuma mbifurize kugira ibihe byiza, mwirirweho, mugire umunsi mwiza. Abagiye mu kazi muhaye kandi muronke, gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza.